Nay, sabidong matnay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naibag nga orasyon amin papagayam. Sakbay na, adtoy pa iti shoutout. Thank you. Papagayam, kayat ko man lang ikidawan iti pasensya niya, hami nga may basa dagiti 50 nga shoutouts or 20 ta aduti agluksaw. No dagitin tupay sa nga pulo kat maluksaw dan ngam ti ibasa mi lang tata sa nga pulo, no may basa dagito ita hanyo ekspektare nga di third day nga kat ibasa mi manen. Siguro after 3 weeks kasi niya papagayam tapno ma-accommodate tayo amin. Okay, kablawan tayo nga rod ni pagayam Isabel Laging iti Itogon Benguet, Roslyn Garcia, Akot Ko, Fevens MZ, Ferdinand Roman, Grace P. de la Cruz, Adela Vergara, Donna Belingon, Jarwen Garnase, Lucila Gubak, Bing Soriano, Zenita Lingdan, kan kada kay aminen. Anayat amang tartarabay as supporters ti YouTube channel tayo a Jor Drama Tips TV. Thank you so much. Manipon iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan na napawluan. Tree Planting. Dito'y programa tayo, unay daytan ka. Hoy lakay, bumangon kan, tamapantan agskol. Agskol? Agiraraman ka may. Intan niya pagadalan ko na Iso nga ron ti kayat kumat, mapanta agskol, ije pagadalan. Anya, amam tiskaol. English ti pagadalan. Jaski kamabakad, kababay no na makangag kini ka. Ay tay balon takide. Isimpamon ata na itadap aramitag. Anya nga ti drinks ta, milk. Ang raraman kamot at talaga Susana. Gatas ko na tay Lokano tayaw. Kan mother tang lang, tay suro na, saan kat nga English. Ay, makamukan ni tibalon ta, tay saganak pa'y dagiti notebook ko. Apay nga minta, notebook pa'y lang dahit. Saan kan notebook? Saan akto pa'y notebook? Anya nga rod nga iti pagsuratam iti isuro ni Sir Irinyaw. Memorize ko na, apay kahapaw. Unay daytan kaka. Napanandatatang ka na ng Debbie? Napanda nag-eskwelahan amanong. Nagagit da? Manong. Kayat da manayunan pa'y ti amuda. Barang maksayan ti kinapilosopo da. Nakaayayat nga ro di ti panagrubwat da. Kasla dala ubing nga agapura ama panag-eskwela. Daytay ngay ubing asalim pusa ako nada. Kasjay ti style da. Unay daytan? Good morning, class. Awan mo sumubat. Nakariwawa kay Tubay. Keep quiet, children. Ate, babakit, kalalakay. Ulit ti mangkablaw ka na kayo. Naimag, nagsapa yung ubing. Ate, babakit, kalalakay. Oy,
Nag-ariwawa kayo. Hay, makaungot-mutin ni sir. Dagitang yung ngiwat yung amin na nagdadakal. May sakamat at sumanaaw. Ako limag kayo. Tamang rugi tayo. Itikasta, amuyo tiar aramido niyo. Okay. Sakbay, pagsasaritan tayo, ti may papanit ti tree planting, i-refresh tayo pa, ti utek tayo. Okay? Mangrugi tayo pa, ijay pakabuklan tayo, kas tao. Ay niya mo ti sasawin ni sir. Tao mo ti magbagana. Kaya tsukani, ng tree planting tayo, wano i-refresh tayo pa, ti utek tayo. Ang ganita pres nga bagbakam, sir. Kastoy, mangirwal kayo iti papel ken lapis. Ay bulpen mo tintugot ko sir. Isakat pintilpain. Ulay daytan kaka. Ada ayamot mangruging ang surat a pintilpain ta aramatan na. Nagloko kayo. Ken nangina dayta. Ala, nawan lapis yo. Urayo bulpenan ni so. Kat i-drawing yung man, man, uno boy. Apay nga yaday ta lalaki ti i-drawing, sir. Aramidan nyo latan ti bilin ko. Tas siyak ti maestroyo. Sana da kayo ti maestro. Nalawag? Ha? Pass your papers. Ay, ganito, ipasalaw, ipasalaw. Ya, sana kasta. Ipas sa'yo iti sango yo. Na ipasan tumot kanyak na ita akin sango. Magsi kayo matan. Just kay. Awan pa'y ornosyo. Imbag pa'y kat nagiti nursery ka na kinder. Tana ornos ti tig na ida. Just kay. Ha. Diyo pa'y amo nga i-drawing ti lalaki. Kastoy lang na dyan. Mga drawing kahit isinan bola. Ikami ti do amata kan linya apan nakakiday na. Ikami ti linya apababa apan nakaagung na. Sa linya nakaida. Nga iso ti pan nakangiwat na. Sa nakaslalay paklab atimba apan nakabagina. Sa pantalon kan sapatos. Di pa'y amumat ni suot ti lalaki. Unay na itan. Nene. Apay nga dito'y manang susana. Eh, sir? Lalaki ayan iti drawing mo. Nakatindog matibok na, ken kurimat-mat na. Sakit agparparin tumang ako rimat-mat. Sakit nakabistida, ken naka-high heel. Binabae ka ni drawing mo? Ay, saan, sir? Babae talaga na ita. You are not following instruction. Lalaki, ti kunak ngay drawing yo. Saan a babae? Ay, jak laki di kaya ti lalaki, sir. Pagan anok ngay ti lalaki. Ay, oray, daytang kaka. Okay. Sakbay, pagsasaritaan tayo ti may papan iti tree planting. Kayat ko, abang surat kayo iti tula. Sos, anya ngay mo ti amumi iti dayta, sir. Ag-drawing kami laungon Oh, sige. Tapno, awan riri. Kayat yun ngay drawing. Salbag kilay. Gamnay. Daytay maawatak ang drawing Di kaya ang drawing iti saan na mawawatan. Ay, sir ko. Andyan nakasagaan na drawing ko. Naglay nga ngamin. Itakman. Dito siya nagmaya na. Na esperansa. Mabalin ka ni nga ilawlawag mo nito'y klase ti may papan iti drawing mo. Makitak ngamin dito'y nga dabaybay kan tao iti tenga ti taaw. Agdigdigos ka ni, aglanglangoy, wano agkamkammal iti ikan. Ilawlawag mo,
tapno maawatan tayo amin. Ay kawala, sir. Easy. Kasto lang data. Pada ka ba bakit kang lalakay? Babae data, sir. Gaputa, nag-chicks nila kay na. Napanaglumbos di na bye-bye. Uray, day tana kapanunutan. Day taman drawing mo, manong makaryo. Kas makita ke sabong ti purpurusan na. Babae ako ma, dahito'y ang purpurus iti sabong. Mabalilat ka, sir. Babae man wano lalaki. Lalaki wano babae. Isagot na kani, iti ay-ayatin na dagita sabong, a purpurusan na. Saan, sir? Amangan ikabil na iti flower vase da. Okay, mabalin mait. Madi agkunangay ngay flower bis mo na sabong ti karabasa. Ilutom Uray, day tangka ka. Kumusta nga iti klase yun, Nana? Awan, nalalaingak mo langam ni sir, ah? Anya? Uray, day tan. Talaga, mat. Pagkunaan niyo akasta. Ngamen, saan na amaw awatan ti drawing may? Hamangan mo't no nakiraw. Sa di na maawatan. Da kayo mo't ngay tatang. Ay, awan. Ultimo sabong ti karabasa kat di na pa'y mailasay. Pangsagot ka no itar-aran mo na babae. Sabong ti karabasa, di pang buri di baod. Anya? Unay na itang kaka. Okay, class. Pagsasaritaan tayo di may papan iti tree planting. Umuray ti amin. Anya ti maawatan nyo. Lumangyo ti tree planting. Agmulay ti kayo, sir. Well, sir. Very good. Ti agmula ket plant. Anyamon nga iti tree. Ay, sir, nalakaladay siya. Sige man, Nana Esperanza. Te, makuna atre, katalaw. Class, saan niyo akatawaan ti padayo at tao? No, anda pagbindutan na. Anda pagbindutan ti amin na tattao. Nga uray pa iso ti kalaingan. Okay. So, nalawag ka din ka na kayo, ti kayatasawan, ti tree planting. Wag, sir. Sir, wait. Ay, sir, ti tree planting, kat sagtatalaw ti mula. Saan kayo nga katawa? Ano, sige na Esperanza, no iso ti kayat mo, okay na ta. No kayat mo tiyang mulay ti talo, mabalin na tamad. Kasumat, ano ti pagawatan nyo ang amin? Talo ti mulak at tree planting. Nagtatangkin mo ti ulo yung pura ka niyo katawaan ti padayo tao. Nana Esperanza, ti tree planting, kat panagmula iti kayo. No tree kuna tayo, kayo na ita. No planting kuna tayo, panagmula na ita. Kasumat, panagmula nga ron mat iti kayo. Imbaga kaya panagmula iti root. Ay na, manang Esperanza, di ka mo makauawat. Isuasan kan ngagtagtagare. Ha? Sir, anyat klase at ringay day ta iplant tayo. Anya kayo ti mula tayo kung namot na bakit. Kay sumula ti kay nasa winday ta. Okay, class. Agmula tayo iti fruit-bearing trees. Mula, ada pa'y biring tilugan o pilag. Kakanat kamot, sir. Ano, matayak ka na kaya. Ti kayat asawan ti biring. Jay agbunga. Kayo, ngagbunga. Una
na biring tilugan. Unkayam, pagsasaritaan tayon tumot dagiti napintas adaga apagmulaan. Wenno garden soil lamako na. Wenno adda fertilizer na. Okay, so back to fruit bearing. Jay agbunga. Ay, sidlis, siguro ti kaya naasawan day ta. Simagpaw ka manan manang esperansa. Sana yang nga ado mo ti klase ti sidlis. Kasi ti sidlis amanay. Nangalamat ti sidles amanay. Ay, kasto da jay. Dikad, agilambong ka nga muna ti manay. Kalpasan na, ukisam, takanam di manay. Di pag ukisam, ka mabalay na pangabunaw. Sidlis nga minan day jay. Ukis na, awanan ti bukal na, iso asidlis. Anya, nagkiro ka mo tinabakbakitan. Mabalin ka di matakasta. Agawid ka man laangan. Apay nga man si kaayat ti mistraw. Manang kas kadananang. Kas na kaila grade 1 na pananawa. Sir, mabalin mo dahil sidling asidlisan niya, sir. Basta fruit bearing tree. Apay ayang nga minta, English mo pa'y laang, sir. Okay, ang mula kayo kanagiti agbunga. Nalawlawag pa'y dayta, sir. Inaktaw iti ilay. Ta gumata nga man iti sidles para iti tree planting. Anyamot nga tigatango mga i-tree planting mo kaka. Inakto gumata nga iti tarong. Tree planting tarong. Tarong. Tree planting. Tarong. Ay, sige, tano, agbungan to day ta at tarong mau, sungdalit to mau. Day, tan kaka. Kumusta mo't ngay, dagiti babakit ken lalakay ng estudyantiyo? Ay na, balasang ko, nagrigar. Inbagpaykat nagiti ubing pa may salati sao. Nagiti lalakay ka na babakit naggugulo na. Talaga amarigatan kayo, sir, no kasta? Kunak nga ruday, malaksid ang nagbuokdan, puraw pa yun. Isa triple, ikatangkin ti ulo da. Ayun, ano saklatan, barang makasuro damit, uray basilan. Sir, kat pagyamanan mi ti ano siya amang isursuro kadagiti babakit ken lalakay dito barangay mi. Well, astay ko na ako. Kaya't ko nga na masuro da ng uray basilan. Kat no, ti mayolo da, nasaysaya at manay. Inton aggraduar da, sir. Puraw tumot ken ti buokyo, gapo iti kinapasaway da. Ay ulay na itan. Ay, apay da kayo akaskulaak. Anya te, pagsasalitaan tayo, ay ano, sumangpo ni Sir Ireneo. Anyay tayon lakay, ibagaman. May papaniti clean up drive. Anya nga manunday ta. Naglaka, among ti klen, dalusam. Among ti up, jay tuktok, wano nga to. Ti drive, agmaniho. Kastalaan, naglaka. Ay, kasaya. Wan, tapno na pintas abuyaan dagiti motor, tricycle, wando kutsidita. Masapul ang nakarwasan, aging gaaji tuktok. Andan ni sir. Naibagag sapayo, sir. Ay, naibagag sapayo, sir. Pagsasaritaan yung samot, ti clean up drive. Nasayat no kasta. Saan aya ahusto ti kunan ni sir? Tapno mayat mo't abuyaan dagiti luglugan dita. Masapulan na dalaws. Masapul na ikarwas aging gay ti tuktok. Tapno makuna a clean up drive. Sana kasta, ti kayat nasawin. Manya nga ita. Pakalain kan tumat Susana. Dildilawan nak. Kat ado magayam ti pakadilawam. Ala, saan kayo nagre-reakas laubing?
Dahil lawag ko ti may papanit ti clean-up drive. Dahil takit pa nagdalos itintero a pagadalan. Ay aguray kayo man sir, agtutudumutan. Sana problema na itatanda tayo mat dito ulit. Ay, Nasaya at launay no kabaalan nyo ti agdalos. Kat no saan, mabalin nyo man ti mangibaon kanang iti anak nyo na umay tumulong ang dalos. Tapno na pintas kan presko ti aglawlaw. Wala sir, imbag ta nagadal kamay ti para lalakay kan babakay. Tapno damat masuro na kita babakay. Sila kumporme di ta pangitartarusan na iti adalay. Uy, anda nga da masursuro yo. Ket iyak ti karyo na ita. Ket sabay ko ma, tanu adan tumanan ito yang ti gobyerno a panagadal na iti babakit kan lalakay. Umay kay tumanan. Tapno adan tumanan ti masursuro yo. ay kawan sir. Sakto pa'y amukaw ti triplanting. Ang mulay ti kayo. Sanla paintre. No, di pa'y kadagiti ang bunga. Kasi ti mangga, papaya, star apple, lokban, kanda dumapay nga agbunga. Correct. Kawamat, saan kat nga tarong kada kamatis ti itriplanting mo? I just kay. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anapoluan. Tree planting. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.